Bueno, egunon guztioi, gaurko Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Kontseiluak emakumeen nazioarteko egunaren harira egindako adierazpen instituzionala onartu du. Bertan, Gipuzkoako Foru Aldundiak berretsi egiten du emakumeen eta gizonen berdintasunarekin eta justizia sozialarekin, gizarte justu, demokratiko eta berdintasunezkoa eraikitzearekin duen konpromiso irmo eta argia. Martxoaren 8ak bide horretan lortutako aurrerapenei buruz hausnartzeko aukera ematen digu eta baita ere oraindik ere berdintasunaren aldeko aurrerapena arriskuan jartzen duten oztopoetan arreta jartzeko aukera ere. Gipuzkoa emakume eta gizonen berdintasunean sinisten duen gizartea da eta aurrera egiten jarraitzearen alde egiten du berdintasun hori lortzeko. Konpromiso hau erakundeek bultzatzen dituzten politika publikoetan, baita mugimendu feministaren eta elkartegintzaren etengabeko lanean, eta baita lurraldeko milaka emakume eta gizonen eguneroko inplikazioan adierazten da. Emakumeak gure gizartean jasaten duen egiturazko desberdintasuna ukatzen duten lortutako aurrerapenak zalantzan jartzen dituzten eta baita feminismoa gutxietsi nahi duten diskurtsoen gorakada ikusten dugu azkenaldi honetan, eta planteamendu horiek errealitatea ere desitxuratu egiten dute. Emakumeen bizitza errealean eragina duten erasoaldi baten aurrean gaude, eta erasoaldi horrek emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta indarkeria matxistaren aurkako lege eta politika publikoak indargabetzeko baldintzak sortu nahi ditu, duela hamarkada batzuk gaindituak ziruditen argudio erreakzionarioak berreskuratuz. Eta horren aurrean, gaur onartutako adierazpenak berdintasuna ez dela iritzi ala uste bat, baizik eta botere publikoek bermatu behar duten eskubide bat berresten du. Eta aldundiak egiturazko desberdintasunei eta indarkeria matxista mota guztiei aurre egitera bideratutako politika publiko feministekin duen konpromisoa berritzen du. Bestalde, Gipuzkoa taldean programaren edizio berrirako deialdia ere onartu da gaurko kontseiluan. Programa horren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak proiektu berritzaileak bultzatzen ditu, lurraldearen erronka nagusiei erantzuteko eragile desberdinen arteko lankidetzarekin, esperimentazioarekin eta berrikuntzarekin. 2016tik ekimen horren bidez, Gipuzkoako eragile sozial eta ekonomikoek sustatutako proposamenak babesten dira, eta 2025ean adibidez 13 proiektu berritzaile izan dira onuradunak. 2026ko deialdia bi kategoriatan egituratzen da, alde batetik eragile ekonomiko eta sozialek bultzatutako proiektu esperimentalak eta bestetik esplorazio proiektuak, lurraldearen erronka nagusiak ikuspegi berritzaile batetik sakontzeko eta aztertzeko. Guztira, 540.000 euroko gastua baimendu da 2026 eta 2027 urteetarako. Baita ere, Gipuzkoako enpresa sarearen lehiakortasuna indartzeko bi tresna osagarri onartu dira gaurko kontseiluan. Talentua erakartzetik eta mugikortasunari aplikatutako berrikuntzatik abiatuta. Talentua ernatu programak talentua erakartzeko eta kudeatzeko ikuspegi berritzaileak bultzatu nahi ditu. Enpresen negozio estrategiarekin lerrokatuta, Gipuzkoa talentuarentzat lurralde erakargarri gisa sendotuz, ura garatzeko, proiektatzeko eta baita ere atxikitzeko gaitasunarekin. Deialdi hau bi lerrotan egituratzen da, lehenengoa 450.000 eurokoa talentuarentzat erakargarriak diren enpresak garatzen eta ikusarazten laguntzera bideratuta dagoena,
Pertsonek, lurraldeko enpresak, hazkunde profesional, sozial eta pertsonalentzako gune gisa har ditzaten. Eta bigarren lerroa 200.000 euroko zuzkidurarekin eta baita ere talentuaren kudeaketari aplikatutako soluzio berritzaileen garapena sustatuko duena. Bereziki oinarri teknologikoak, etorkizuneko produktu, zerbitzu edo prozesu eraldatzaileen oinarriak ezarriz. Iazko edizioan talentua ernatu programak 24 enpresa onuradun izan zituen eta tresna eraginkor gisa finkatu zen. Bestalde, Smart Mobility Industry programa mugikortasun berriari lotutako enpresa sarearen eraldaketa bizkortzera bideratuta dago lurralde honentzako Gipuzkoarentzako esparru estrategikoa baita. 2026rako deialdiak 1,2 milioi euroko zuzkidura izango du guztira, eta 2 ildo berezitan egituratzen da. Alde batetik, proiektu pilotuen lerroa 600.000 euroko zuzkidurarekin eta ingurune errealetan soluzioak implementatzea eta baliozkotzea bilatzen duten heldutasun teknologiko handiko ekimen eta bideratuta dagoena, eta berrikuntza teknologikoaren lerroak ere beste 600.000 euroko zuzkidurarekin eta tarteko heldutasun maila duten proiektuetara bideratzen dena. Horren bidez, enpresa sarearen berrikuntza gaitasunak indartzen dira eta azken validazio faseetara eta ondorengo ezarpenetara ere aurrera egitea errazten da. Bestalde eta errepideen arloan, bi gai aipatu nahi dizkizuet, alde batetik Oiartzun eta Errenteria artean, AP8 eta Gipuzkoa 20 errepideen arteko bide banatzearen segurtasuna hobetuko duten lanak iragarri nahi ditut. Bilborako noranzkoan izango dira eta baita pantaila akustikoen zati berri bat ere jarriko da. Eskuartze berri honi esker, gidariek hobeto eta lehenago hautemango dute ibilbidea eta segurtasun handiagoz zirkulatu ahal izango da. Bidegik egungo plataforma egokitzeko eta zabaltzeko obrak esleitu ditu, jarduketa honek 17 hilabeteko iraupena izango du eta 8,1 milioi euroko inbertsioa izango da. Eta bestalde, esan baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundia AP8 autobideak Orion duen lotune erdia, lotune osoa bihurtzeko aukera aztertu nahi duela. Eta horretarako, Bidegi Foru Sozietateak lizitaziora atera du balizko eraldaketa hori aztertzea helburu izango duen informazio azterlana. Behobiarako noranzkoan ere irteera bat eta baita ere Bilborako noranzkoan autobiderako sarrera bat eraikitzea eskatuko lukeen azterketa bat. Gaur egun, dakizuen bezala lotune erdikoa da puntu hori. Bilborako noranzkoan doazen ibilgailua bakarrik ateratzen dira Orion, eta berriz sarrera bakarrik dute Behobiarako noranzkoan doazen ibilgailuak. Eta azterlan honen bidez, hori nahi da baloratu, erdizkakoa den hori osotasunekoa bihurtzea. Hau idazteko zerbitzua emateko lizitazioa 134.000 euroko aurrekontua dauka, eta esleipedun suertatzen diren enpresak 10 hilabeteko epea izango du eraldaketa horren beharra islatzen duten lanak egiteko, eta eraldaketa hori gauzatzea ahalbidetzen duten alternatibak identifikatzeko eta baita ere aldez aurretik definitzeko. Eta bukatzeko esan, gaurko Gobernu Kontseiluak baita ere 25.000 biztanle baino gutxiago dituzten Gipuzkoako udalerrietako hondartzetan zaintza, salbamendu eta laguntza zerbitzuaren uda honetarako kontratazioa zentralizatzea ahalbidetuko duen esparru akordioari argi berdea eman diola. Honekin, kostaldeko udalerriei laguntza, funtsezko zerbitzu baten kudeaketa erraztea da helburua, eta Gipuzkoako hondartzen lurralde mailaren barruan, kostaldeko udalerriekin hartutako konpromisoaren barruan kokatzen da. Hondartzen kudeaketa koordinatuagoa eta eraginkorragoa izan dadin. Esparru akordio honi esker, foru kontratazioko zentralak laguntza eman ahal izango die udalei zerbitzu hauen lizitazioan. Udalerrie beraiek adierazi izan dute gero eta zailtasun tekniko eta administratibo handiagoak dituela zerbitzu horrek, eta momentuz Hondarribia, Orio, Zarautz, Zumaia, Deba eta Mutriku kontratazio zentralizatuaren prozedurara atxiki dira,
eta getaria izango litzake kanpoan geratu dana bere borondatez, eta esparru akordio honek hasiera batean udako 2 denboraldi izango ditu, beste 2 denboraldira luzatzeko aukera emango duena, inoiz ere ezingo da 4 urte baino gehiagokoa izan, eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 4.162.000 eurokoa izango da, eta kontratua 9.158.018 euroan balioetsi da. Decía en euskera que el Consejo de Diputados de hoy ha aprobado la declaración institucional con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que la Diputación Foral de Guipúzcoa reafirma su compromiso firme e inequívoco con la igualdad de mujeres y hombres y con la construcción de una sociedad justa, democrática e igualitaria. El día 8 de marzo nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los avances alcanzados en el camino de la igualdad, así como de poner también el foco en los obstáculos que aún comprometen e incluso ponen en riesgo el progreso hacia una igualdad real. Guipúzcoa es una sociedad mayoritariamente igualitaria, que cree en esa igualdad de mujeres y hombres y que apuesta por seguir avanzando para su logro real y efectivo. Este compromiso se expresa tanto en las políticas públicas impulsadas por las instituciones como en el trabajo sostenido del movimiento feminista y asociativo, y también en la implicación diaria de miles de mujeres y hombres de nuestro territorio. Sin embargo, en los últimos tiempos asistimos al auge de discursos que niegan la desigualdad estructural que siguen sufriendo las mujeres en nuestra sociedad, que cuestionan los avances logrados y que también pretenden desacreditar el feminismo. Son planteamientos que interesadamente distorsionan la realidad, y esta ofensiva busca crear las condiciones para derogar leyes y políticas públicas para la igualdad de mujeres y hombres y contra la violencia machista, recuperando argumentarios reaccionarios que parecían haber sido superados hace décadas. La declaración aprobada hoy reafirma que la igualdad no es objeto de opinión, sino un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, y renueva también el compromiso de la Diputación con las políticas públicas feministas orientadas a combatir las desigualdades estructurales y todas las formas de violencia machista, y también a promover la corresponsabilidad, la autonomía de las mujeres y la transformación cultural necesaria para avanzar sin retrocesos hacia una igualdad real y efectiva. Por otra parte, el Consejo de Diputados ha aprobado también una nueva convocatoria del programa Gipuzkoa Taldean, con el que la Diputación impulsa proyectos innovadores orientados a dar respuesta a los principales retos del territorio, con la colaboración entre diferentes agentes, la experimentación y la innovación como base. Desde 2016, a través de esta iniciativa, se viene apoyando propuestas promovidas por agentes sociales y económicos de Guipúzcoa, y la convocatoria del 2026 se estructura en 2 categorías. Por un lado, los proyectos experimentales impulsados por agentes económicos y sociales, y por otro, los proyectos de exploración que están orientados a profundizar y a analizar los principales desafíos del territorio desde una perspectiva innovadora. Se ha autorizado un gasto total de 540.000 euros para las anualidades del 2026 y 2027. También se ha aprobado una nueva convocatoria del programa Talentua Ernatu y una nueva edición del programa Smart Mobility Industry para 2026. Son 2 instrumentos complementarios con los que el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos refuerza la competitividad del tejido empresarial guipuzcoano desde la atracción del talento y la innovación aplicada a la movilidad. En el caso de Talentua Ernatu, se persigue impulsar enfoques innovadores para la atracción y gestión del talento que estén alineados con la estrategia de negocio de las empresas, consolidando a Guipúzcoa como un territorio que es atractivo para el talento, con capacidad para desarrollarlo, proyectarlo y también retenerlo. Es una convocatoria que se estructura en 2 líneas. Una primera dotada de 450.000 euros, que está orientada a contribuir el desarrollo y visibilidad de empresas que son atractivas para el talento, y una segunda línea con 200.000 euros que fomentará el desarrollo de soluciones innovadoras, especialmente de base tecnológica, aplicadas también a la gestión del talento. Y, por su parte, el programa Smart Mobility Industry se orienta a acelerar la transformación del tejido empresarial vinculado a la nueva movilidad,
un ámbito que es estratégico para nuestro territorio, y la convocatoria para el 2026 cuenta con una dotación de 1,2 millones de euros que se estructura también en dos líneas diferenciadas en función de la madurez tecnológica de los proyectos, y ambas líneas están dotadas cada una de ellas con 600.000 euros. En el ámbito de las carreteras, quiero anunciar por una parte que entre Oiarzun y Rentería, sentido Bilbao, se van a llevar trabajos que mejorarán la seguridad de la bifurcación entre la AP8 y la Guipúzcoa 20, y también se van a instalar nuevas pantallas acústicas. Y gracias a esta intervención, los conductores y las conductoras percibirán mejor y con más antelación la trayectoria para circular con más seguridad. Se han adjudicado estas obras para adecuar y ensanchar la plataforma actual. Se prevé que las obras durarán unos 17 meses y la inversión es de 8,1 millones de euros. Y también, por otra parte, la Diputación está valorando la posibilidad de convertir el semienlace de la AP8 en Orio en un enlace completo. Para ello, Bidegi también ha sacado a licitación un estudio informativo cuyo objetivo es analizar esa posible conversión que requeriría de la construcción de una salida sentido Bilbao y de una entrada a la autopista sentido Beovia, porque actualmente sabéis que es un semienlace en el que la única salida posible en Orio es de los vehículos que van sentido Bilbao y la entrada en la autopista es únicamente para vehículos en sentido Beovia. La licitación para la prestación de los servicios de la redacción de este estudio tiene un presupuesto de 134.000 euros y la empresa que resulte adjudicataria del mismo tendrá 10 meses para realizar esos trabajos para que, pues que pueden reflejar la necesidad o la conveniencia de esa transformación, así como para identificar y definir también pues las mejores alternativas que permitan, en su caso, materializar esta obra. Y finalmente también decir que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al acuerdo marco que permitirá centralizar la contratación de cara a este verano del servicio de vigilancia, salvamento y asistencia en playas para los municipios de costa de menos de 25.000 habitantes. Es dentro de la estrategia de apoyo a los municipios costeros para facilitar la gestión de un servicio que es esencial y que se enmarca pues en el compromiso que se adquirió en la Mesa Territorial de Playas de Guipúzcoa para avanzar hacia una gestión que sea pues más coordinada y eficiente de las playas. De momento se han adherido a este servicio, a la licitación de este servicio, los municipios de Hondarribia, Orio, Zarautz, Zumaia, Deba y Mutriku, y ha quedado por voluntad propia fuera Guetaria. El acuerdo marco tendrá una duración inicial de 2 temporadas estivales que se podrá prorrogar por 2 más, nunca más de 4 años, y el presupuesto base de licitación asciende a 4.162.000 euros y un valor estimado del contrato de algo más de 9 millones de euros. Eta nire aldetik hauxe neukan esateko. Galderarik ere baldin badukazue. Orioko enlazean arira, baukezu euskeraz eta erderaz esatea mesedez, ze trafiko kopuru dauken peaje horrek edo, Orion zenbatek erabiltzen duten hori, euskeraz eta erderaz eskatuko ditu. Bai, ni daukadan neurketen arabera 2024an eta orain ere gutxi gorabehera datua antzerakoa da, eguneko media bezala bertan ibiltzen dian ibilgailuak gutxi gorabehera 4.500 auto dira. Orduan, honekin Aldundiak nahi duena da azterketa bat egin, badakizue Orioko irteera eta sarbide hori bakarra dala Gipuzkoan, irteera eta sarbidea dauken norabide bakarrekoa, eta aukera bestela ikusi da behintzat azterketa bat egitea, erdizkako hori izan beharrean osoa izateko aukera behintzat aztertzea. Decía que la incidencia media diaria de utilización del peaje o de la salida de la autopista y entrada en Orio es aproximadamente de 4.500 vehículos. Ya sabéis que es el único semienlace que hay en la AP8 en Guipúzcoa, que tiene solamente salida en Orio para los vehículos que circulan dirección Bilbao y entrada en la autopista solo para vehículos que circulan en sentido Beovia, y a través de este estudio lo que se pretende es valorar si convendría o si sería oportuno completar esa salida también de la AP8 en Orio.
Eskaera asko izan dituzue, izan ere 4.500 izango dira gaur egun erabiltzen dituztenak, baina ez dakigu Bilborako noranzkoan zematek erabiliko luketen edo eskaerako izan da edo? Ez dakigu. Horregatikan orain egingo da azterketa ikusteko benetan gu momentuz daukagu registratuta peaje horretan mugitzen diran ibilgailuak egunero. Azterketa honekin balorazio osoa egin nahi da. Benetan, gaur egun aukera ematen ez dan irteera eta sarrera hortan, ze erabiltzaile kopuru egon daitekeen edo hori baloratzea. Azkenean, azterketa hortarako da. Ikusteko aldundiak benetan interesgarria, komenigarria edo izango litzaken erdizkako peaje hori izatetik peaje oso bat izatera iristeko. Besteik? Listo? Eskerrik asko ba.